uhamba abantu ufihla lo so isokusho ukuthi akanawo social media akana Instagram akana TikTok akana Facebook ingakho ngathenzela sifuna isithombe zazawufika kuwa bakhona bathule ngatheni ngathi balale endlini ngathi khiyani kwathiwa ngizeyile ngathi khiyani zakhona zimthela zathi siyacela isithombe cha isithombe asikho ishwethu kube ne-social media noma wakwanawo mhlawumbe angasikho mfisa ukuthi ungabi nawo social media akuyona imfundiso yami imfundiso yami akuyona Jobethe akuyena lwasemgwaqeni estradini kunjalo imfundiso yakubo babe protector kubo mhlawumbe babe protector lelo suku